Ovo je drugi video sa ulaznih vrata. Njega ću malo brže napraviti jer se bojim da onaj prvi ne bude predug pa da ga ne budem mogla prebaciti. Evo ulazimo u tu sobu koja je takva kakva jeste, prljava, neuredna. Brže idemo u drugu sobu, također puno nekih stvarčina, smeća, znači prokišnjava također. Idemo dalje, to nam je ta ostavica koja isto tako ima neki etažer. Sve je to puno smeća, ništa nije iznešeno. Kupatlo najsolidnije. Ima i ona malo prokišnjava, ima grijavicu. Voda je zavrnuta u zidu, tako nam je rečeno. Lakar neki, sve se to da izložiti ili eventualno očistiti, ali vidjet ćemo. I na kraju, to je ta soba gdje bi halu trebao, sve da je sposobni i nije loša, ovo se da fino zagrijati. Znači prozori su katastrofa isto, ali se mogu utopliti puzama i eto. Ovo je kraći video u slučaju da onaj prvi ne bude mogao da se prebaci. Eto ga. Znači ovo nam je cilj, izbaciti stvari. Plin ima, tu sađida ima plinsku peć, pola struja, pola plin. To ćemo dovući. Ovo će se sve znači očistiti, pobacati, smeće na sve strane i to je to. Ćao Miro, ćao Katarina. Danas ćemo se potruditi da nešto uradimo.